Mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 urimo kwigarurira ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ugana mu mujyi wa Bukavu, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagaragaje ko ashyigikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, watangaje ko yakwemera gufatirwa ibihano aho kwemera ko umutekano w'u Rwanda uhungabana. Mu kiganiro na Jeune Afrique, umunyamakuru François Soudan yasabye Perezida Paul Kagame kuvuga ku Bubiligi, Ubwongereza n'Ubudage byateguje ko bishobora guhagarika inkunga biha u Rwanda bikanarufatira ibihano. Ni ikibazo cyari gishingiye ku birego by'ibi bihugu by'i Burayi bishinja u Rwanda kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu yasobanuye ko mu burasirazuba bwa Kongo hakorera umutwe w'abajenosideri wa FDLR ukorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ugifite umugambi wo gutera u Rwanda. Yibukije ko mu mwaka wa 2019 FDLR yagabye igitero mu karere ka Musanze ikica abaturage 14, yongera kwatera mu kwezi kwa gatatu, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu mu 2022 ikoresheje imbunda ziremereye yahawe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FDLR yagabye ibyo bitero hashize imyaka 3 Perezida Felix Tshisekedi avuze ko uyu mutwe utabaho. Yavuze ko ari umutwe uba mu myumvire gusa, nk'uko Perezida wa Repubulika yabisobanuriye uyu munyamakuru. Perezida Paul Kagame yavuze ko Ababiligi n'Abadage bafite uruhare muri iki kibazo, cyane ko aribo bakoronije ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini. Agaragaza ko badashobora kumutera ubwoba. Ati ibihugu bimwe bifite uruhare muri iki kibazo nk'Ababiligi n'Abadage bahoze ari abakoloni. Ati barimo kudutera ubwoba bitwaje ibihano kubera ko ndimo guharanira uburenganzira bwanjye. Ati barumva bantera ubwoba. Umukuru w'igihugu yakomeje avuga ko bikwiye kumvikana neza, kwaho guhitamo hagati y'ibibangamira umutekano no gufatirwa ibihano, yafata intwaro agahangana n'ibigamije kumugirira nabi atitaye ku bihano. Yagarutse ku nkuru y'umukecuru wari imbere y'abicaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, bakamusaba guhitamo urupfu bamwica. Uwo mukecuru agahitamo kubacira mu maso. Atushobora gutekereza inshuro nacira mu maso y'abanza baguhitamo urupfu ngomba gupfa. Mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X mu ijoro ryo ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, General Muhoozi yagaragaje ko igisubizo cya Perezida Kagame ku bihugu bimutera ubwoba kiri mu buhanga. Uyu musirikari w'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yagize ati iki nicyo cyitwa ubuhanga. Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri bahuriye Dar es Salaam muri Tanzania, banzura ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo n'ikibazo cya Kongo n'u Rwanda kigomba gukemurwa binyuze mu biganiro bya politike. Arkiyepiskopi Gatolika wa Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa kabiri yabwiye abakristu ko igikenewe kugira ngo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikemuke atari ibihano, ahubwo ari ibiganiro bigamije amahoro arambye. Ibi nabyo byasubiwemo na Perezida wa Angola Joao Lourenço witegura no kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihe cy'umwaka. Yavuze ko bagaragarije Perezida Tshisekedi ko umuti urambye w'ibi bibazo uzava mu kuganira n'imitwe yose y'inyeshyamba yo mu gihugu cye harimo na M23. Perezida Tshisekedi inshuro zirenze imwe yavuze ko ibyo bidashoboka, ko ataganira na M23. Icya mbere ngo M23 ni umutwe w'iterabwoba. Icya kabiri ngo uyu mutwe ntabwo ubaho, ahubwo ngo ni u Rwanda. Kuri ibi by'uko M23 ari u Rwanda, umuyobozi w'ihuriro rya AFC ririmo n'umutwe wa M23 Bwana Corneille Nangaa yagaragaje ko badakeneye ubufasha bw'ingabo z'u Rwanda kugira ngo bahangane n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bifitiye ubushobozi buhagije. Ni igisubizo yahawe umunyamakuru Colette Braeckman wa Le Soir ubwo yamubazaga niba koko ingabo z'u Rwanda zidafasha AFC M23 mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Yasubije umunyamakuru ko adakwiye kugabanya imbaraga za M23 kandi Perezida Felix Tshisekedi yarashatse kuyifashisha nk'ingabo zimuringira umutekano. Akagaragaza ko kwita abarwanyi ba M23 abanyarwanda bishingira ku kuba bamwe muri bo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ati kubera iki mugabanya imbaraga zacu kandi Felix Tshisekedi yari yarasabye M23 kurema umutwe w'ingabo zimurinda. Ati Kinshasa ikomeza icengeza amatwara rishingiye ku rujijo rivuga ko umunyekongo wese uvuga Ikinyarwanda ari umunyarwanda. Ati nibyo koko bamwe mu basirikare bacu bavukiye Rucuru
Masisi na Nyiragongo bavuga ikinyarwanda. Ibyo se bisobanuye ko ari ingabo z'u Rwanda? Ibiganiro bya M23 na Perezida Felix Tshisekedi byatangiye mu 2019 nyuma yo kujya ku butegetsi. Byemezwa ko yasezeranije abarwanyi b'uyu mutwe bari barahungiye muri Uganda ko azabinjiza mu mutwe kabuhariwe umurinda, bamwe bakajya kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Nanga yasobanuye ko impamvu Perezida Tshisekedi yari yafashe icyemezo cyo gushyira abarwanyi ba M23 mu mutwe w'ingabo zimurinda ari uko yashakaga kubasimbuza abo yasigiwe na Perezida Joseph Kabila kubera ko ngo atabizeraga. Ati Tshisekedi yaganiriye na M23 ubwo yabonaga irimo abasirikare benshi beza, ashaka kubashyira mu ngabo ze kugira ngo bajye bamurinda kubera ko atizeraga abo yasigiwe n'uwo yasimbuye ku butegetsi. Yasobanuye ko Perezida Tshisekedi we yaje guhindura umugambi yari afite kuri M23, atangira gushaka gufunga no kwica abayobozi b'uyu mutwe, ndetse ngo ni nabyo byatumye basubukura imirwano bari barahagaritse mu 2013. Ati yahinduye byose, yari yaremeye M23 agera ku rwego rwo gushaka gufunga no kwica abayobozi bayo. Ati niyo mpamvu M23 yasubukuye iyi ntambara. Uyu munyamakuru yakomeje kumubaza ku bufasha u Rwanda rushinjwa guha AFC M23. Undi arasubiza ati ntabwo ndi umuvugizi w'u Rwanda. Agaragaza ariko ko buri wese azi ko Perezida Tshisekedi yatangarije mu ruhame ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nanga yagaragaje ko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ngo yateguye umutwe wa FDLR, ashyira bamwe mu barwanyi bawo mu mutwe w'ingabo zimurinda, abandi bajya mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Ati kubera iyo mpamvu yashakishije FDLR, arayivugurura, ayiha ibikoresho n'amafaranga, yanabashyize mu ngabo zimurinda, kandi iyi FDLR iri imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ibyo byatumye u Rwanda rushyiraho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rukumire iki kibazo. Ati ibyo ntabwo bitureba. Bwana Nanga Corneille yavuze ko abarwanyi ba AFC M23 batarwanira kwigarurira imitima y'abantu, ahubwo ko bashaka gukemura ibibazo by'abanyekongo. Yagaragaje ko abaturage batuye mu ntara zitandukanye babashaka kugira ngo bababohore, bakureho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Muri uko kutemera ibiganiro ibyo ari byo byose n'umutwe wa M23, Perezida Tshisekedi na guverinoma ya Kongo bemeje ko iki kibazo kigomba gukemuka binyuze mu ntambara. Gusa bitewe n'ubushobozi budahagije bw'igisirikare cya Kongo, uyu mukuru w'igihugu yashakishije ubufasha hirya no hino mu ngabo z'amahanga. Uko niko Afurika y'Epfo yinjiye muri iyi ntambara. N'uyu munsi hari ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri iki gihugu, ndetse byemezwa ko ziherutse kongerwa. Inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yasabye Perezida Cyril Ramaphosa ibisobanuro ku zindi ngabo waherutse kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho abasirikare 14 baherutse kugwa muri iki gihugu. Perezida wa komisiyo ishinzwe ingabo mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu, Malusi Gigaba, yabwiye SABC News ku itegeko risaba umukuru w'igihugu kumenyesha abadepite ko agiye kohereza ingabo mu mahanga habura iminsi 7 kugira ngo ashyire mu bikorwa icyo cyemezo. Gigaba yasobanuye ko iyo komisiyo imaze kubimenyeshwa nayo igeza ku nteko rusange iki cyemezo kugira ngo nayo igishyigikire cyangwa se cyange. Gusa ngo ibyo Perezida Ramaphosa ntabyo yakoze. Ati icyo twakoze ni ukwandikira ibiro bya Perezida dusaba ko biduha ibisobanuro ku bintu bibiri. Icya mbere ni iki kibazo, kubera ko icyo dushaka ni ugushimangira ko bagomba kubitumenyesha mbere y'iminsi 7 y'akazi. Uyu mudepite yasobanuye ko icya kabiri inteko ikeneyeho ibisobanuro ari inyito ubutumwa bw'ingabo za Afurika y'Epfo bwahawe kubera ko bwiswe ubwo kurwanya inyeshyamba hagamijwe kubungabunga amahoro, kandi iyi nyito iri mu rujijo. Gigaba yagaragaje ko n'ubushize Perezida Ramaphosa ngo yirengagije kunyura mu nzira yagenwe ubwo yafataga icyemezo cyo kongera ingabo za Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Kongo, kuko yabimenyesheje iyi komisiyo nyuma y'iminsi 8 zigezeyo. Uyu mudepite avuze ibi ngibi mu gihe bivugwa ko Perezida Ramaphosa yohereje Lubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikari bari hagati ya 700 na 800 kuva ku itariki ya 30 y'ukwa mbere kugera ku ya 7 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka. Bivugwa kandi ko ku itariki ya 5 y'ukwa kabiri Perezida Ramaphosa yohereje Bujumbura mu Burundi indege 2 zuzuye abasirikare, aho byateganyijwe ko bagomba gukomereza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Afrika y'Epfo isanzwe ifite abasirikare barenga 2900 mu burasirazuba bwa Kongo. Bari mu kigo cya gisirikare mu mujyi wa Goma aho bacungirwa umutekano na M23. Izi ngabo za Afrika y'Epfo kandi ziravugwaho umugambi wo gutegura ibitero ku mutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziturutse mu Burundi. Amakuru aturuka i Bujumbura avuga ko abasirikare ba Afrika y'Epfo bageze mu Burundi ngo bazajya kongerera imbaraga bagenzi babo bari mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC mu burasirazuba bwa Kongo. Byemezwa ko abasirikare bagiye i Burundi gukoresha ikibuga cy'indege cyaho cya Bujumbura ngo kubera ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyafunzwe na M23 nyuma yaho bafashe uyu mujyi ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere. Abashinzwe umutekano mu Burundi babwiye ikinyamakuru SOS Burundi ko abasirikare ba Afrika y'Epfo bavuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bakomereza mu kigo cya gisirikare cya Gakumbu kihegereye. Umuofisiye mu gisirikare cy'u Burundi yasobanuye ko abasirikare bazanyura muri zone Gatumba bagakomereza muri Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yari yateguje ko ashobora gucyura ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri Kongo nyuma yaho iki gihugu gipfushije abasirikare 14 ubwo barwanaga na M23 mu mujyi wa Sake na Goma. Uyu mukuru w'igihugu yatanze integuza mu gihe abasirikare bari mu kigo cya gisirikare i Goma barindiye umutekano n'abarwanyi ba M23. Gusa ibikorwa bya Afrika y'Epfo bigaragaza ko ishobora kubirimo kwitegura intambara nshya. Ibigaragaza ibi birimo kohereza izi ngabo mu Burundi, ikindi gihugu gisanzwe kifatanya na leta ya Kongo kurwanya M23. Ibi byose birimo kuba mu gihe bamwe mu banyapolitike muri Afrika y'Epfo barimo Julius Malema bamenyesheje ko mu gihe Afrika y'Epfo itakura abasirikare bayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo abasirikare bashobora kuzakomeza gupfa kubera ko uyu mutwe wa M23 ngo ufite ubumenyi bukomeye bw'urugamba ndetse n'ibikoresho bigezweho. Ibi biravugwa kandi mu gihe uyu mutwe wa M23 washinje igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwicira abasivile mu gitero cy'indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 no gukomeretsa abandi 25. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yavuze ko abaturage bishwe n'ibisasu by'indege byarashwe mu bice bituwe cyane muri teritwari ya Kalehe, intara ya Kivu y'Amajyepfo ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa kabiri. Muri icyo gitero nk'uko Kanyuka abivuga, iyi ndege ngo yasenye inzu z'abaturage ndetse n'ibitaro bikuru bya Kalehe. Ati tumenyesheje abantu bose ko indege y'intambara ya Sukhoi 25 ya FARDC yajugunye amakompora mu bice bituwe cyane muri Kalehe kuri uyu wa kane ku itariki ya 13 y'ukwa kabiri. Ati yishe abantu 10 hakomereka abandi 25, hasenyuka inzu z'abasivile n'ibitaro bikuru bya Kalehe. Igisirikare cya Kongo kigabye icyo gitero nyuma y'umunsi umwe abarwanyi ba M23 bacyambuye centre ya Kalehe ndetse na centre ya Ihusi muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero binyuranye n'imyanzuro yafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo. Imyanzuro irimo ko imirwano n'ubushotoranyi bigomba guhagarara hagatangira ibiganiro by'amahoro. Ugukomera kw'iyi ntambara gushingiye hanini ku kuba irimo ibihugu byinshi. Usibye kuba ari intambara irwanwa n'ibihugu bitandukanye, inarwanwa n'imitwe y'inyeshyamba zitandukanye zirwana ku mpande zitandukanye. Usibye inyeshyamba harimo n'abacanshuro baturuka mu bihugu bitandukanye. Nk'ubwo mu makuru aza buri kanya avuga kuri iyi ntambara yandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye birimo na igihe.com. Ikinyamakuru cyagarutse ku nkuru y'ibyaranze abacanshuro b'Abanyarumaniya bitamenyekanye. Aba nabo nabagize uruhare muri iyi ntambara ariko baza gusubira iwabo. Ariko muri iki gihugu haracyari ibindi bihumbi by'abacanshuro. Ikinyamakuru cyanditse ko bijya gutangira abantu benshi batekerezaga ko ibyo abacanshuro ari inkuru y'igihuha, ko ibyo u Rwanda ruvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashisha abacanshuro mu mugambi wo guhungabanya umutekano warwo ngo atari ukuri. Gusa ibyari bihuha byagiye bihinduka impamo ndetse amahanga yose aza kubyemera bidasubirwaho ubwo abacanshuro bo muri Rumaniya bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamanikaga amaboko hanyuma bakishyikiriza M23.
nyuma bakanyuzwa mu Rwanda batashye mu gihugu cyabo. Mu kwezi kwa kabiri mu 2023 nibwo ibimenyetso byatangiye kujya hanze ko hari abasirikare bafite uruhu rwera barwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe abaturage bo mu mujyi wa Goma nibwo batangiye kubona abantu bitwaje intwaro bagendagenda hirya mu mujyi kandi atari ingabo za leta. Bakundaga kuba bari kuri hoteli ya Mbiza Igoma, gusa bitewe nuko icyo gihe umutwe wa Wagner wavugwaga cyane kubera intambara urimo hirya no hino ku isi, benshi batangiye gutekereza ko abarwanyi bawo bageze no muri Kongo. Wahoze ari ambasaderi w'Uburusiya mu Rwanda Karen Chaliane muri iyo minsi yabwiye Igihe ati ndakumenyesha ko nta mukozi n'umwe wa Wagner uri muri Kongo. Ati mu kwirinda ikindi kibazo gisa nk'icyo, ndakumenyesha ko nta muntu wo muri guverinoma y'Uburusiya uwo ari we wese uri mu burasirazuba bwa Kongo uretse no kurwana. Urujijo rwakomeje kuba rwinshi, ariko kera kabaye biza kumenyekana ko abari muri Kongo biganjemo abanyarumaniya bari bafite amasezerano abita ko ari abantu batanga imyitozo ya gisirikare ku ngabo za Kongo. Aba nibo bagurutsaga indege leta ya Kongo yaraguze mu Bushinwa, ariko nazo uko zarenye umutwe wa M23 waje kuzirasa. Bahembwaga $5,000 by'amadolari ku kwezi. Amadolari yikubye inshuro nyinshi cyane ahabwa umusirikare usanzwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko byemejwe ko ahembwa amadolari 100. Umuhuzabikorwa w'abarwanyi Constantin Mufti, ubwo umutwe wa M23 wari umaze kwigarurira umujyi wa Goma, yabwiye TVR ni televiziyo yo muri Rumania ati ingabo za leta zamanitse amaboko zanga kurwana, duhitamo gusubira inyuma. Aba bacanshuro babarizwa mu mutwe witwa Associatia Ralph, uyoborwa n'uwitwa Horatiu Potra. Ni umugabo ukomoka muri Rumania uherutse no gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano z'igihugu cye ashinjwa gushaka kugambanira ibikorwa by'amatora. Ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa mbere nibwo byamenyekanye ko abacanshuro bamanitse amaboko nyuma yaho M23 ifashe umujyi wa Goma, bakanga gukomeza kurwana. Ntibyarangiriye aho, bahise bishyikiriza MONUSCO. Icyakurikiyeho byari ibiganiro bigomba gutuma bava muri Kongo. Nta yindi nzira bari bafite usibye yo kunyura mu Rwanda kubera ko izindi zose zari zafunzwe. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Rumania Andrei Tarenia yabwiye BBC ko ibiganiro byari bigoye kugira ngo birangire. M23 yemeye gutanga abo yise abarwanyi bakorera ikigo cyigenga ibashyikiriza u Rwanda. Ibiganiro byamaze amasaha menshi, ngo M23 yashakaga ko bataha bambaye impuzankano za gisirikare kubera ko n'ubundi bari abarwanyi bari ku rugamba, ariko bo barabyanga. Ubwo bagezwaga ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barasatswe, ikintu cyose bari bafite kiragenzurwa. Bamwe bari bafite amadolari menshi mu mifuko, bigaragara ko koko bakoreraga menshi. Umwe muri bo yaganiriye n'umunyamakuru wa Igihe avuga ko yari amaze ibyumweru 3 i Goma, ngo yarahageze mu mpera z'umwaka wa 2024 avuye muri Tunisia aho yakoreraga. Nk'igihamya yeretse umunyamakuru pasiporo ye igaragaza igihe yaviriye muri Tunisia. Bose ubwo bari ku mupaka nta kintu bashakaga kuvuga, birumvikana bari batsinzwe. Umwe yabajijwe uko ibintu bimeze i Goma, avuga ko ntabyo azi, ko mu nzira yose agana ku mupaka w'u Rwanda yari asinziriye. Icyo yatekerezaga ngo ni abana be n'umuryango we, ndetse yari aruhutse abonye uburyo bwo gutaha. Nyuma yaho bamanikiye amaboko bambuka, nibwo itsinda ry'abanyamakuru ba Igihe ryagiye i Goma. Ahantu hambere ryageze ni ku nyubako aba barwanyi babagamo iri mu mujyi rwagati mu gace kitwa Quartier Les Volcans. Yari inzu nziza nini kandi ngari, ifite ibintu byose umuntu yakenera, kuva ku byumba by'inama, uruganiriro, ibyumba byo kuraramo, akabari, pisine n'ibindi. Hari imyambaro myinshi ya gisirikare n'ibisigazwa byinshi by'amasasu, bigaragara ko hari habereye imirwano. Hari kandi ahantu byabonekaga ko hagiye hangizwa n'amasasu kubera imirwano. Mu by'iki kinyamakuru cyabashije kubona muri iyo nyubako ni ibitabo bandikagamo imyanzuro y'inama n'izindi gahunda. Byinshi byari mu rurimi rukoreshwa muri Rumania, gusa mu busemuzi bwakozwe izo nyandiko zagaragazaga umugambi wo guhangana n'umwanzi. Harimo ibishushanyo bigaragaza uko abarwanyi bazahangana na M23 bayitangatanze impande zose eshatu, ndetse hari aho wasangaga bandika u Rwanda mu bitaga banzi. Association ya Ralph aba bacanshuro bakoreraga yagize ibikorwa no mu bindi bihugu bya Afrika birimo nka Burkina Faso, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Côte d'Ivoire, Niger, Senegal,
Sierra Leone, Gambia, Guinea n'ahandi. Kuva aba bacanshuro bajya muri Kongo, nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane w'Uburayi kigeze kibamagana ku mugaragaro. Perezida wa Repubulika Paul Kagame agaruka kuri iyi ngingo mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, yaragize ati guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye akazi abacanshuro nk'uko mwese mubizi. Baturutse he? Ni Burayi. Waba warigeze wumva igihugu na kimwe cy'Iburayi cyamagana igifite abaturage babigizemo uruhare na guverinoma yabahaye akazi? Nta na kimwe. Ariko bakomeza gusubiramo ko byose ari amakosa y'u Rwanda. Mu mpera z'umwaka wa 2012, nyuma y'agahenge kari kamaze iminsi mu ntambara yari ishyamiranyije leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za M23, intambara yaje gusubukurwa, impande zombi zongera kurasana. Ku itariki ya 20 y'ukwa 11 mu mwaka wa 2012, inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Goma n'uduce tuwukikije, bituma ingabo za Kongo zisubira inyuma zerekeza Isake. Ku itariki ya 21 y'ukwa 11 mu 2012, ingabo za M23 zafashe na Sake bitazigoye cyane kubera ko FARDC yari yavuye muri ako gace mu ijoro ryabanje. Aba barwanyi ba M23 bahise basaba kugirana ibiganiro byihariye n'umukuru w'igihugu Joseph Kabila mu rwego rwo kugarura amahoro muri Kongo. Nyuma y'iminsi 3, ku itariki ya 24 y'uko kwezi, abakuru b'ibihugu bya Afrika bahuriye i Kampala muri Uganda ngo baganire kuri iki kibazo. Hagati aho, kuva Goma yafatwa, habaye ibiganiro byinshi bigamije gushaka uko iki kibazo cyakemuka mu mahoro. Kera kabaye binyuze mu buhuza bw'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini, M23 yemeye kuva muri Goma, ariko nayo ikemererwa kugirana ibiganiro na Perezida Kabila. Ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 11 mu 2012, ingabo za M23 zavuye muri Sake. Bukeye bwaho, ku itariki ya 1 y'ukwa 12, bava no mu mujyi wa Goma. Ikibazo nuko ibiganiro inyeshyamba za M23 zari zemerewe kuzagirana na Perezida Kabila bitigeze biba, ahubwo inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye yemeje ku itariki ya 28 y'ukwa 3 mu 2013, binyuze mu mwanzuro 2098, ishyirwaho ry'itsinda ryihariye ry'abasirikare ryo gutabara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bari abasirikare kabuhariwe bagombaga gukora ibikorwa by'intambara bigamije kwibasira amatsinda y'abarwanyi mu burasirazuba bwa Kongo, gusa mu buryo butavuzwe. Umutwe w'abarwanyi wari ugambiriwe ni M23. Byemezwa ko Perezida Kabila Joseph yabashije kumvisha umuryango mpuzamahanga ko ari ngombwa ko bashushubikanya M23 ikava muri Kongo. Ingabo zidasanzwe zashyizweho ngo zirase M23 zari zigizwe n'abasirikare 369. N'abasirikare baturukaga muri Afrika y'Epfo, cyane cyane muri Tanzania no muri Malawi. Uribuka abasirikare ba SADC bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abaturuka muri Tanzania, muri Afrika y'Epfo no muri Malawi. Nkaho amateka ashobora kwisubiramo. Iki gihe mu 2013 byemejwe ko Afrika y'Epfo yagize uruhare rukomeye cyane mu kurasiza inyeshyamba za M23, birangira zitsinzwe ndetse zirahunga. Ku basesenguzi bamwe mu bya politike, uru ruhare rukomeye Afrika y'Epfo yagize mu kurasiza inyeshyamba mu 2013 ntabwo izi nyeshyamba zigeze zirwibagirwa. Izi mpande zombi zongeye kurasana muri iyi ntambara muri uyu mwaka wa 2025. Abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo bagwa muri iyi mirwano. Haba hari inzika itarigeze irangira, ikaba ariyo ntandaro y'ibirimo kuba hagati ya M23 na Afrika y'Epfo. Mu mwaka wa 2013, nyuma y'uko umuryango w'abibumbye wemeye kohereza umutwe w'ingabo udasanzwe kurasa inyeshyamba za M23, ku itariki ya 1 y'ukwa 8 mu 2013, ingabo zisanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Kivu y'Amajyaruguru bashyizeho agace k'umutekano i Goma no mu duce two mu majyaruguru y'uwo mujyi. Iki gihe hari harimo gutegurwa urugamba rukomeye rwo kurasiza inyeshyamba. Hagati aho ariko, ku itariki ya 7 y'ukwa 3 mu 2013, mu nama y'inyeshyamba za M23, wari umuvugizi w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa yari yagizwe perezida w'uyu mutwe asimbura Jean-Marie Runiga. Ibi byateje ukutumvikana n'amakimbirane muri uyu mutwe kubera ko uruhande rwa Runiga rutemeye impinduka.
maze habaho imirwano hagati y'aya matsinda abiri. Urugamba rwabereye mu gace ka Rugari. Nk'uko Radio Okapi, radio ya MONUSCO yabivuze, abantu 5 barishwe muri iyo mirwano, abasivile barakomereka. Guhera ku itariki ya 25 y'ukwa 10 mu 2013, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zishyigikiwe na brigade y'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zatangije ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za M23 hifashishwa intwaro ziremereye. Abasirikare ba FARDC barenga 3600 bakoresheje bifaru bya T55 hamwe n'ibindi bimodoka by'intambara by'abasirikare barwanira ku butaka bya BMP2. Barashe M23 ku rwego rukomeye cyane. Brigade y'ingabo za MONUSCO nayo yafashijwe n'ibisasu bya rutura, indege z'intambara za Mi-35 z'ingabo za Ukraine zari muri Kongo, hamwe na kajugujugu 3 za Denel AH2 Louis Valk z'ingabo zirwanira mu kirere za Afrika y'Epfo. Izi kajugujugu zinjiye mu mirwano ikomeye guhera ku itariki ya 4 y'ukwa 11 mu 2013. Batangije igitero gikomeye cyane kuri zone ingana na kilometero kare 700 yari isanzwe igenzurwa n'umutwe wa M23. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyira ya 5 y'ukwa 11 mu 2013, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatsinze inyeshyamba za M23 zigizwe n'abantu bari hagati ya 400 na 450, maze zibirukana ahantu hose izi nyeshyamba zari zisigaye zigenzura mu misozi yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Igisirikare cya Kongo cyavuze ko muri urwo rugamba M23 yapfushije abarwanyi 292, abenshi bishwe na kajugujugu za Denel AH2 Louis Valk z'ingabo zo mu kirere za Afrika y'Epfo. Ku itariki ya 5 y'ukwa 11, uyu mutwe wa M23 watangaje ko ugiye gushyira intwaro hasi. Hanyuma nyuma y'iminsi 2 ku itariki ya 7 y'ukwa 11, abarwanyi bagera ku 1600 ba M23 bishyikiriza ubutegetsi bwa Uganda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ku itariki ya 12 y'ukwa 12 mu 2013 i Nairobi muri Kenya. Aya masezerano yemeza isenywa burundu ry'umutwe wa M23, akagaragaza uko abarwanyi bawo bazashyirwa mu buzima busanzwe, kandi agasaba ko bagomba kwitandukanya burundu n'ibikorwa bya gisirikare. Iki gihe abayobozi ba M23 batunze agatoki abayobozi b'ibihugu birimo Tanzania, icyo gihe yayoborwaga na Jakaya Kikwete, ndetse na Afrika y'Epfo yayoborwaga na Jacob Zuma, babashinja kwivanga mu bibazo bya Kongo ndetse bakarwana intambara itari yabo bitewe n'inyungu abayobozi b'ibyo bihugu byombi bari bafite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2010, Perezida Joseph Kabila yasinyanye amasezerano na kompanyi ebyiri zicukura petrol zo muri Afrika y'Epfo, Capricat Limited na Fox Help Limited. Yari amasezerano yemerera izo sosiyete gucukura mu duce turimo petrol tubiri. Izi kompanyi zombi zari za Aurora Empowerment Systems Limited. Iyi Aurora Empowerment Systems Limited byemezwaga ko ari kompanyi y'umuryango wa Perezida Jacob Zuma wa Afrika y'Epfo, kandi izo sosiyete ebyiri zari zihagarariwe na Kurubuse Zuma, umwishywa wa Perezida Jacob Zuma. Utu duce turimo petrol muri Kongo turi mu birometero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Tubitse ingano nini y'umutungo wa petrol na gazi yari yarasinyiwe amasezerano yagombaga kuzamara imyaka irenga 10 cyangwa 20 icukurwa. Gusa gucukura byari byaratangiye kugeza ubwo imvururu zongeye kwaduka zigahagarika iyo mirimo. Inkuru yari ibabaje icyo gihe yari uko M23 yari kuri ubwo butaka. Mu kwezi kwa 11 mu 2021, uyu mutwe w'inyeshyamba wari warasenyutse mu 2013 ndetse waratangiye kwibagirana, wongeye kugaba ibitero bishya kuri leta ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe ariko noneho wagarukanye ingufu zidasanzwe, utangira kugenda ufata ibice bitandukanye muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu kwezi kwa 6 mu 2022, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba wohereje umutwe w'ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu kugerageza kugarura umutekano. Izo ngabo zagenzuraga ko inyeshyamba za M23 ziva mu bice zari zarafashe, ndetse izi nyeshyamba koko zatangiye kubikora. Uyu mutwe w'ingabo wari ugizwe n'abasirikare bava mu Burundi, muri Uganda, muri Kenya na Sudani y'Epfo. Hashize umwaka umwe wonyine izi ngabo ziri muri Kongo. Mu kwezi kwa 5 mu 2023, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi
yashinje ingabo z'uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuba zibanye neza n'umutwe wa M23, avuga ko zidakora akazi kazijyanye. Icyo gihe yaragize ati mu bice bimwe na bimwe hari umubano mwiza hagati y'ingabo z'akarere n'ibyihebe bya M23. Ati ibi ntabwo byari muri gahunda. Perezida Tshisekedi yavuze ko ategereje ko izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zishyira inyeshyamba za M23 mu bigo, zikazambura intwaro ndetse zigasubira mu buzima busanzwe. Ngo nibidakorwa bitarenze ukwezi kwa gatandatu mu 2023, izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zizasabwa kuva ku butaka bwa Kongo. Mu nama yabereye muri Namibia muri uko kwezi, umuryango SADC wemeye kohereza ingabo muri Kongo Kinshasa. Iki gihugu kikaba ari umunyamuryango wa SADC. Perezida Tshisekedi yahise ahambiriza ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, haza ingabo z'umuryango SADC. Izi ngabo za SADC zari ziyobowe na Afurika y'Epfo. Za ngabo zarashe M23 mu 2013 zari zigarutse. Ku itegeko rya Perezida Cyril Ramaphosa ku itariki ya 13 y'ukwa kabiri mu 2024, igisirikare cya Afurika y'Epfo cyohereje abasirikari 2900 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahabwa ubutumwa bwo guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Afurika y'Epfo yavuze ko aba basirikare boherejwe mu rwego rwo kubahiriza inshingano mpuzamahanga iki gihugu gifite binyuze mu muryango wa SADC. Yavuze ko abasirikari 2900 ba Afurika y'Epfo boherejwe muri Kongo gufasha kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri icyo gihugu. Mu gihe kigera ku mwaka, aba basirikare ba Afurika y'Epfo bagombaga kumara muri iki gihugu bagenewe ingengo y'imari yagera kuri miliyari 2 z'amarandi, aya ngara arenga miliyari 135 z'amanyarwanda. Hashingiwe ku ngingo igenga gutabarana hagati y'ibihugu bigize SADC, ibihugu 15 byasabwaga kujya gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana na M23, ariko 3 byonyine nibyo byabyemeye: Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi, n'ubundi byabindi byarwanye na M23 mu 2013. Bitewe nuko ingabo za Kongo zari zisanzwe zifatanya n'abarwanyi b'imitwe irimo Wazalendo na FDLR, ingabo za Afurika y'Epfo nazo zahise zitangira kubatera ingabo mu bitugu mu guhangana na M23. Gusa birasa naho uko batekerezaga ibintu bizagenda atari ko byagenze, kubera ko nk'ubwo izi ngabo za Afurika y'Epfo zikigera muri Kongo ku itariki ya 15 y'ukwa kabiri mu 2024, ubuyobozi bw'ingabo za Afurika y'Epfo bwahise butangaza ko abasirikare babiri b'iki gihugu cya Afurika y'Epfo bahitamwe n'igisasu barashweho na M23, mu gihe abandi 3 bakomeretse bikomeye. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bahitamwe na bombe barashweho n'abarwanyi ba M23 bari mu misozi izengurutse umujyi wa Sake mu rugamba rwo kubuza M23 gufata uyu mujyi. Nyuma y'ukwezi kumwe, ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatatu mu 2024, igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje nanone ko abandi basirikare babiri bacyo bafiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kurasana ubwabo. Itangazo igisirikare cyasohoye ryavuze ko ibyo byabaye ubwo umwe muri bo yarasaga mugenzi we akamwica akoresheje imbunda y'akazi, mbere yo guhindukiza imbunda nawe agahita yirasa mu cyico. Gusa iki gisirikare ntabwo cyasobanuye impamvu y'ibyo. Ku itariki ya 27 kwa gatandatu mu 2024, abasirikare babiri ba Afurika y'Epfo barishwe, abandi 20 barakomereka mu gitero cyakozwe ku birindiro byabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru yo gupfa kw'abasirikare ba Afurika y'Epfo yavuzwe cyane, bigatuma na bamwe mu banyafurika y'Epfo batangira kubaza impamvu ingabo zabo ziri muri Kongo. Nubwo ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025, abasirikare 13 barimo abari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO n'abo umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC baguye mu ntambara ishyamiranyije ihuriro ry'ingabo za leta na M23. Aba basirikare bapfuye barimo 9 b'abanyafurika y'Epfo baguye mu ntambara bari bahanganyemo na M23 bayibuza gufata umujyi wa Goma. 3 bakomokaga muri Malawi n'umwe wo muri Irwe. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka, ubwo M23 yari mu rugamba rwo kwigarurira umujyi wa Goma, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zamaze gutsindwa, zirasa mu Rwanda ku bushake. Ingabo z'u Rwanda
nazo zafashe icyemezo cyo kurasaho ibyo bisasu byaturukaga mu mujyi wa Goma, ariko zitagambiriye kugaba ibitero muri icyo gihugu, ahubwo ari uburyo bwo guhosha abari batangiye kurasa mu mujyi wa Rubavu. Ni igikorwa ingabo z'u Rwanda zakoze zitarenze imbibi z'igihugu. Kuwa kabiri, ku itariki ya 4 y'ukwa kabiri, umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Ruzani Mahwanya yavuze ko ingabo za Kongo zarashe mu Rwanda ari zari zashinze imbunda ziremereye ku birindiro bya gisirikari biri hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Ibi birindiro bya gisirikari ni nabyo bibarizwamo ingabo za Afurika y'Epfo zimaze igihe zifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya M23. General Ruzani yavuze ko ubw'ingabo z'u Rwanda zasubizaga ibisasu byazo ngo byatangiye kugwa ahari ingabo za Afurika y'Epfo. Ati habayeho kurasana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Uko kurasana bivugwa ko kwatewe n'ingabo za FARDC zashinze imbunda mu birindiro biri ku kibuga cy'indege i Goma. Ubwo bakoreshaga iyo mbunda barasa mu Rwanda, ngo Abanyarwanda barasubije. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo yavuze ko ibi bimaze kuba, ngo yahamagawe n'uyoboye ingabo z'iki gihugu muri Kongo, amubwira ko barimo kuraswa n'u Rwanda. Bivugwa ko ibirindiro by'ingabo za Afurika y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagoswe n'ingabo za M23 kuva ku itariki ya 27 ubwo uyu mutwe wafataga Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. N'ubu byemezwa ko izi ngabo zikigoswe na M23. Ibi byanateje ibibazo ubwo Afurika y'Epfo yageragezaga gucyura imibiri y'abasirikare bayo 14 baguye muri iyi mirwano. Gusa byaje kurangira inzira ibonetse mu Rwanda no muri Uganda. Abanyapolitike bamwe bo muri Afurika y'Epfo basubiyemo kenshi ko basebejwe n'inyeshyamba za M23 ndetse n'u Rwanda, ndetse basaba ko ingabo z'igihugu cyabo zitaha. Gusa ibi ngibi birasa n'ibitari vuba ahangaha, kubera ko ingabo za Afurika y'Epfo ziravugwaho umugambi wo gutegura ibitero bikomeye ku mutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziturutse mu Burundi. Ni nyuma y'aho kuwa gatatu w'icyumweru gishize indege ebyiri zari zitwaye abasirikare ba Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru aturuka i Bujumbura avuga ko aba basirikare bazajya kongerera imbaraga abagenzi babo bari mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC mu burasirazuba bwa Kongo. Gukoresha iki kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo ni amabura kindi, kubera ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma cyafunzwe na M23 nyuma yo gufata uyu mujyi wa Goma. Abashinzwe umutekano mu Burundi batangarije ibinyamakuru bitandukanye ko ari byo koko abasirikare ba Afurika y'Epfo bageze mu Burundi. Ni mu gihe Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yari yateguje ko ashobora kuzacyura ingabo z'igihugu cye ziri muri Kongo. Birasa naho iki gihugu kiyemeje kongera guhangana na M23 nk'uko byagenze mu 2013. Izi nzika zimaze imyaka irenga 12 Afurika y'Epfo ifitanye n'umutwe wa M23 zaba zigiye guteza intambara ikomeye.